Ka New Trap Youth Council jangka mau tahu pada area unit mencagasngi ka arpulai terik unaitung arjar arpsau ke lejbu da kejingto au Deputy Commissioner jangka Southwest Sales District hadin makaseng kalayo ya kejing ujor nagi pajba namar kejing bomker kenro jangka MEPDCL Mokorwa Division ya ki transformer kabalabu jing mai kenong songsnong kamtam iki knaret bat kumju ya ki jingri jingdop ya kejing lej bani kendu dalam kemat dauba Boniface Sang Pliang kumu Presiden badaba Wellman Langyong kumu Secretary jangka New Trap Youth Council jangka mau tahu pada area unit. Habakren berkilat patai kubor ba Wellman Langyong General Secretary ke HYC ulaong bahagi senam baladep wayu kena ula duwe yala ke mensim tang namar ke jingtor di jangka ni ke office ke bala syubu kumto Hamadan klem dakir kenro ni jingeda yau transformer. Susu ula itu am tangga way ke mensim breu henrai jan man lakapor ke jingri jingdup ki yap hakini kijaka babu transformer. Nagaleng joka seng kampan se ban sim sendon ya kerai bahkan bu dak jingto akmat jong Deputy Commissioner bon tuklar lem ya ketei katna traikam bahkan sim kia ban ker dak jingker ki babiang kenang bakin laj nak no ki jingjia ki bas ngosi. So nagaleng jungi ka New Trap Youth Council motu pada area unit minta kasngi ka arfly terit na banyo or pusau ni hadin ke jingyo jungi ke jingjor ni padba Hakbai day berkejingbo hakejingdon nuki transformer ki bompat care fencing de mata kesini hi nomor kane kejingbo care fencing ya ki transformer kalabu jingma yaki padam susnam kamtam yaki kenarit kaladon kejingjia hakisnem ki balai kelab ndai aja kapra ja kendai ba nakren jungi kumka dong katan mot pada area unit ngadu eno ya kamsim makordor jong way kuna tangna kan ga daw jong kejimbom care fencing jong kete katnat sambording dena du to kopor na kren jungi ni na pak jing to hau SDO beri pe jaga tanat sambording ban care fencing no de baro khatki di transformer habaro jong kisnong ke badon hapo te kan mot pra area jungi nadu kiti kisna barajar kapra tertereng na bu jong to ban dawa ban la ekta rei ni iba Nimcim i kanong kesenjam nak liang jongki bakin care fencing ke transformer. Dah hagi ni keniat benair ngal pak biang kejing pen kemau. Reng ngasutu bakta kejing pak jungi kamsim lah pois kanong ka tong bakin simkian. Tekal penuh ngim tak kesini bangina haban lej ban ada kejing tok. Hau Deputy Commissioner jong ke distrik jungi badai klip jong ke distrik. Kejing lej bu jungi kejing tok bangin kerpan u baun turkala mengenai kam baun tak yaki ki office badai ban samurdeng bakin kersana lo debat ko transformer tede har tak ngorem ni lagi kendu yu Deputy Commissioner dengan sukman tak kejing kendu jungi kalau don kejing keren coba rak selain hi kena kalian juga ulah kubur ya kan bahwa nomor kalong ke basumsi la radon kejing jia ke bayar preu ngiyo iba ki kloi ki nak office ban care fencing redom yang preu ba ki ong hana bam don kisa te kalong to ek basumsi ken kalong ma ki ap haru daya preu sa care fencing ya tak nore mi nawan ban but sunan nak jingka au Deputy Commissioner